Ay, bay. Mayang gabi ini, bay. Ang gabi. Nagkaklarong haya garon. Ano silang pizzahan di size, bay? Ikaw bugok ni kay kakanang pizza dito sa mayo na siya bay. Uy, mau ba, bay? Pagka-bright ini mo, bay. Liwat kasi mong kaliwatan, bay. Sus bay, ako pa nga gianak ko kaduha sa akong mama. Mao ning ngunani ko bright yung kay kabay kay gianak ko kaduha. Sus kung wala pa lang gid unta. Kasi wala palang unta. Bay, kung wala pa lang gid unta gipakumot ni mama kining akong dagway. Isoy na bright na gyud. Mo ba, bay? Mo di ka na imong dagway nga bro nag-anay. Di kumot-kumot. Tabay mga to, tabay kay practice tag volleyball dito sa Kasadilmar. Nindot gid dito kay hawan kay bay. Ay to kay masikata dito bay kay basin day ngay mga chicks bay. Sige, bay. Mukuyog og practice og volleyball, bay. Kay narabato ito namin sa badminton. Basta may champion ba dito sa golf. Pero makinis ko, bay, ha? Pagkabuluka gid ani sa akong amigo. Wa gid kabalo kung sampit sa ang 16 nga mayo man na siya. Parehas jud demi sa akong amigo nga giat pag anak. Kini man jud si mama. Dili kawat ka mo gawas ko. Este ka dugay ba nay gawas kong amigo nga lakaw na mi. Nagunsa pa ka aron? Bunot mong gigo og kalit. Mao na nay karon. Niinat. Bay, okay na bay? Tara bay. Bay ko ang pula bay. Okay na bay? Oh. Ha. Mayuha gina kong badminton bay. Di bay. Hapit naman ta mabot bay. Kapit na bay, unahan na lang bay. May kuha bay na. Okay kayo. I know you're gonna do that. Watch me. Oh, it's very high, yeah. Lutar na bintay ka na. Lay. Tay, akong amigo. Bay, sorry bay. Uy, okay na ka? Okay na bay. Atis kita to bay. Danghag masagay bulok yung kay ka. Sige magkagbayla din mong kabiyara ng mga igugan na sila. Sige bulok. Tanaw ko sa kabiyara nga. Tanaw mo na akong view. Kay summer feels. Okay na ka? Okay na bay. Balik ko na tugla bay. Ada gitu bay? Ayun lagi bay. Akong pus pang ganiya pa ni bay. Nah aku apa deh? Mangisa ta. Nah, tera asam ta mangi. Lagi murag na ara bagi ko ni nagbantay na di bay. Tata, mangita lang. Kana na bantay gagmen. Hey, what's up? Iyay, nagtuo sila di ko giba mo English ay. Hey, what's that? You have a poset? No ko sa naman dia ay dire. Mukos. Gripo ba, gripo? Ah, abi na kong pusit. Yeah, we're so hungry. Hungry. Not hungry, thirsty. Uhaw ba, uhaw. There is falling water. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Nami guard ato, kasapa niya ta. Sige na. Where's that? Flying water. Over there. Wow, there is water. Why it's hot? Take the poset. Hey! Oh, no. Run. James Hope. So welcome to our new video from James Hope TV. It's time to shout out now. Shout out kay Mix ni The Tiny Terrace. Shout out kay Noro Skulls.
Shoutout Bakas Sticker ni Daryl Filmer. Shoutout kay El Tiger. Shoutout kay Johine Sinadhan. Shoutout ka Barbers Vlog. Shoutout pamilyang OFW. Shoutout Sophie Sabas. Shoutout S6S Cook. Shoutout Ruben Padilla. Shoutout 779 Ninja S3 Vlog. Shoutout Lifestyle of I Lifestyle. Shoutout Sahira James High TV. Shoutout Joanne Trinkwite. Shoutout Ernesto Fight. Shoutout Jobert Sirondo Official. Shoutout Steve Fury Ballroom. Shoutout Jamuel Chanel. Shoutout RB Bustinera. Shoutout Ezekiel. Shoutout Za Vlog. Shoutout Rizela Morales. Shoutout Ninja ni Jomar Peralta. Shoutout Jonas Mayano. Shoutout Music Clubs. Shoutout Me TV. Shoutout Lakanong Magsasaka. Shoutout Ninja 7 Mark Cover TV. Shoutout M&G Channel. Shoutout Rhyme Janova. Shoutout Tifford Ortiga. Shoutout Ninja ni Jan Isaac. Shoutout kay Andre. Shoutout Ramsey Basinyo. Shoutout Alejandro Junior Biran. So, shoutout kang Saichi Sinahunon o Tagaguanon. Okay. Shoutout sa day kang Iking Lariba. Shoutout kang Aldrin Lariba. Shoutout kang Chanley April Mahinay. Shoutout kang January Mahinay. Shoutout kang Rodelco Matermoso. Shoutout kang Marisa Castellote. Shoutout ko kang Marco Calvo, bro. Shoutout kang Kati Hay Extremos. O kang Emma Rose Bautro Espino. Thank you. Shoutout kay Angelman Lelostrissimo, Rito B, Ramsey Brook. Okay, salamat. Shoutout ka, G. Oliver. Shoutout po kay Kat De Leon. Shoutout din kang Zid Bacanya, Rodney Arnaiz, si J. Bolivar. So that's all. Oh, Shoutout kang Kat De Leon. Don't forget to click the notification bell. Then comment para ma-shoutout. Comment lang guys para ma-shoutout mo. Then follow na mo guys para sa next video para ma-update mo. Then subscribe. Don't forget to share. So kamo na mo supporters guys. Whoa!